Good morning. Kana keveka sana kebe cheru kire mutegeri wa Meru TV nguwate weni akire chunchiketu ke BLA ke Meru TV rokiri aranchokerete jernesia kwandina ngatheti ya The Daily Nation na kinya ngatheti ya The Standard ko bokethera ngigumurikira yara yandiki mangatheti ne ira chiko egi tumenye nimbi akana atente guru yetu ya Kenya yarara ne ata county chietu chirerie nontu au no tukomba kuthira tukigwata ndeto ngora chimbetu kuthira chikari Meru ome ya Meru na kinya the guru yetu yonde ya Kenya njara na kwandina ngatheti ya The Standard na kwamba kwethera kinya angiokulukiria kiringatheti ya The Daily Nation buni buothio abo ngatheti ya The Standard mutegeri wa Meru TV na ndakaite kuraya kinya ankethira angikumurikira ngatheti ya The Daily Nation akenda kumenya ndono kathomba ira chubetu kwethira chikiringa biongo bia ntheto akiri ngatheti chietu twaririo kulukira mutandao yote yo kinya ndio Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na tukomba kwethira tukiaraniria imwe kwa imwe na ibo ya muno tukinya bo tuthiatira kulukira Signet Meru TV na kinya Pang Meru TV betikiria gukulukirie ndeto kana kirindu no cyandika ngatheti ne ya The Standard na rikana atorikia andarikio kumurikira cyono umare ero ndukene ria kwi nawe ukomba kwithirokiwa tira ngatheti ya The Daily Nation kana kinya ngatheti ya The Standard na ngatheti ira ingi akendo menya ni bibyongwa abie mangatheti ne kina china ndono kathomba imwira ukomba kwithira angio kulukiria yacio ngatheti ya The Standard akaratasi kambira nkomba kwithira ngikunia kuririkana nende akirikieni ne kya ndege kya JKIA ikwithirite kwina cocaine trafficking kana ikwithirite kwina antu babethirite bakikia kana baituma emiandaratire ikene ya cocaine nthiguruni ciaome na kuringana na ngatheti ya The Standard ni cabinet ministers runi ruono ngatheti ne page 6 and 7 atukethira tuyugulukira kenda kurwenja ndene buruna kumenya ibao ba abethirite nende bakiringithanwa na wikia kana ku transport endawa achia mbogita. Page 8 ngatheti ya The Standard ina ruono rwa Kalonzo Musyoka kaitene kanyuma atureta Kalonzo Musyoka kigeuge umara twamwita watermelon na tomo marito kithumba no ntubo siasa ciawe lakini tha inende ntere cionde akuma rutere erwa opposition na kinya rutere rwa thirikari abonde bakirikiba kwa ile bakona Kalonzo ni wenka ki ombe kya kwethira akiba inaini akiri ithurano bya 2027 kidhuru kitine kya president wa Nthiguru apenji ile ngatheti ya The Standard ena ruono arwa ironda birabyo mbere kwithira biti wa kaiteneka maandamano kaiteka maandamano ya opposition na kinya kaiteka maandamano ya Gen Z kwina survivors barabo mbere kwithira nende bagita koti na kumba kwithira abagifile a case non tuba mabo mbere kwithira kinya bakiringa ngori sasi abai kwao muchi kuringana na ruono Rwanchambe guto Kenneth Omondi urombere kwithira akisurvive kana survivor kana akionokera achialela nyuma yawe kumba kwithira akiringwa risasi ne antubara akuwa bari askari bara batekirite nguo no ntube kurike kumuringa risasi bombere kwithira bagiti akiringari ya polisi kyokone na bethira bagita kuringana nwe areya na ruono we akauwa ombere kwithira akiuma ngugine no ntukuri utuika kinyangu kutena thiri na kwawe muchi na mathayoro yari ukinya ethera akiumira kuri kugya kapisi kidogo omba kwithira akiumira kenda ito twira nje yawe sapa thira ringi agichoka nguine shift yo tukuba watanenjana na mwana wakana kamwalika we kanini amana kinyana kamucholeka kamwana kawe betete bari oturangeti au nyo batrimanire na polisi baina mechinka na batekirete nguo cha polisi bamba kwithira baki mushautira akana baki muthetia na kumurumanga mwicho no bamba kwithira baki muringa risasi ya kibara ari wawe aikuwa kuringwa risasi achukumire twana akana kawe na kamuchore ngeti nembere ya watwana ito twetire turauwa ya kethe omba kwithira akirathwa mwankira nende no mbere kwithira akitiwa na ngurario akana kironda kira mwaka thai ariwa kitora na manto yethire yekarika mwakene yo 2023 mwaka yo mumuthiru ana banjenzi kurali na maandamano ya njenzi na kinyabo kwena barabere kwithira
kwithira bagitigwa na ngurario araba watanire bonthe bareta barandika baraikie gamba koti bakiwa bonende ibakuroba kumba kwithira bakithikirwa na kwewa compensation ontu bama babo abe na ngurario iba batombere kwithira baichiwata bari maandamano ne bombere kwithira bakiwata ngurario i baikwao muchi arakinya tukurikanwa eruono rwa mwana rombere kwithira akirathwa ainyumba kwo akibwithacia umuwak page 3 ya ngatheti ya The Standard inarono rwa mwana mwari urombete kwithira akingaina muchi na gitumi kirombete kwithira akingaina muchi ni ati nende ndira ithe ombere kwithira agikua inai windu itakare ithe ombere kwithira agikua akwire aina into lakini atare aikwandika will ibao babati kumba kwithira bakiuyukia into kana mwana abati kwithira akiona mbi kaitenekara ina ombere kwithira akifile as a session case number 121 of 2017 na kesi yo bakwithira akiewa kanyega kuyukia into bya mwene urari principal magistrate enende mwari wawe yaka atianiri nontu nende ariwa ina atombere kwithira akimweleza kana akimwira akibwiria matalia ya yonde onto bravo tumeta nende mwari o akethira akingaina muchi Njankuruki ya mana ya thatu ibati na gokuria na ranterechia Taita Taveta nyuma yabo kuba kwithira bakengwa kithakene kirage kwerekana anikia president wa Nthiguru Rais William Ruto bakiaria bari wabo batirete baina akwa kumama impione bakurara nontu as 29 billion iraba kwenda kuriwa na bari wabo kinyarwarie ne robeta kwarie no mwanka abakethira abakiro iri bakari wambia chio kenda betekeria akomba kwithira bakichoka nguwine nende yo menyari toka nana betu ibo betherete bakira thina nontu nende fini rirwe lakini ana batiromba kwithira abakithoma kwa nkuruki ya biumia bithatu penji ya inya ya ngatheti ya The Daily Nation enarono eroro kuwa chukuru nkuruki ya ngirithano ni iranende itiroba kwithira chikiona mbecha ira thirikari yo bakwithira ikirekeria kima chukuru orera tamu ithatu yombete kwithira ikwereria kuthira kana twirigiri kumba kwithira skuru chikingwa no ntubwat that time na nende kwena chukuru nkuruki ya ngirithano iritomba kwithira kiamukira mbecha ira thirikari yomba kwithira ikieyana onto burabo tumete nende arungamiri machukuru ya bakawari to ibetherete bekulukira kaita gakaomo no tende kethira chukuru itina mbecha yumenye kinyari to batumba kwithira bakiria boya nende baino bwa ibware mbecha yi atikomba kwithira abachikire kerwe chibachikinyele machukuru akenda kinyabethira bagitithina mbere ntuko ire iti tam yomba kwithira ikithira ehora na kuthomera urono rwa Mackenzie Paul Mackenzie urani mutumiria wa kanisa imwe ira yombere kwithira ikiringithanwa na makarika yara ya Shakaola kurari na ntomurumi omwe ari wa kanisa ikumatu waito mbere kwithira kiandika barwa andika makarika yonthe obura ya karika na arabo mbere kwithira bagita na nende ana bawi baretro koti na bethira bayikujira bakiwa myandiko era ni aithe nende entumiri kuririkana ntumiri era Paul Mackenzie omba kwithira agitumiriria athiati bawa baira president wa wa Nthiguru ya US President Barack Obama nwe ari kiroria nura waroreretwa kirewa ni Antichrist abone nyuma ya mtu kumenyekana ya Brenda Mwaura agukuyira igoro andene ya High Court akiwa yani yo mauritani ya mwe yara yomba kwithira ya kirutano ni Paul Mackenzie na rutana na komba kwithira akibekera kirisindi akithira akiba enderia haya page 5 ya ngatheti ya The Standard kuririkana state kana thirikari nkuruki ya kwa mieri 5 irombete mbecha itikuniira 95.5 billion sorry 95.5 billion kwa kaita
ka myaka 5 aki unit yombecha ira thirikari yumbite kwithira ikiromba kana yani yo marandu yara thirikari yumbite kwithira ikiromba. Thirikari ya Kenya Kwanza urombi ebo thirikari ya Kenya Kwanza no kabwitite na mbere na kumba kwithira abukiendelea na bone nyuma ya ikarikara mucho kumba kwithira auri kwikunuka tenende mwanka thai mieri 5 ibarombete mbecha itikunira 95.5 billion. Abobo yeta nyuma ya gutwika nende irandu ariombete kwithira regitia mwanka akiri 12 trillion runire randu rira thirikari yetu kana batu nthiguru ya Kenya atui nario ukira wanende mieri 5 kwa mieri 5 bilioni 95 gatanta 5 ichithirite chikirombo nende twene randu ra 12 trillion tukumenya ri ile tukomba kwithira tukiria. Penji ithanthatu ya ngatheti ya The Standard mutegeri wa Meru TV kwi embicha ira ikuringi au kiri penji ya mbere ya ngatheti ya The Standard aragugirikana nende nje KIA akana kieni kiande kya Jomo Kenyatta International Airport kwi na antu bethirite bakiringithanwa na kwendia kana wikia ndawa tiambogita na uchi ya cocaine nende ruono arwi ngatheti ne ya The Standard page 6 na kinya page 7 kwi na suspect abaile baraba kwirikana nende ibo bethirite bagitetheria foreigners kumba kwithira baki transport drug kana ndawa chiambogita kieni ne Jomo Kenyatta International Airport. Bone kuringana nende na riboti ira yumbetu kwithira ikiritwa nirwangirwa kubwitho chonku nirwa DCI rwa Kiambu yaragukwirikana nende suspect bakana aringithanwa baraba kuthwanirwa ibombere kwithira bakigwato na beta bauro biuria araura ki rwangirwa DCI na rorantere chia Kiambu na nyuma abomba kwithira bakirukirwa mu suspect umukana muthwanirio mwe urome ukumenyekana ya Moha urombere kwithira akionekana kimbicha tia CCTV arwami akwe na anauro kuringithanwa kana alleged drug trafficker akicheck in kana agitonya narora kumba kwithira kugitonyerwa kirikieni ne kya Jomo Kenyatta nomba kwithira aumbere kwithira akiyukwa araura Nyayo Estate Embakasi resident ntuku ya Mandi Rukiri na antu bomba kwithira baki identifying abibongwa bari detectives nende neighbors barabombera kwithira bayikuyira ikarikari bakiaraniria na ngatheti ya The Standard bwete nende babate kwenda kumenyekana lakini ko kaita ikwithirite nchamba ichi kibakichithwaniria akumba kwithira bakiringithanwa na utumiri kana wendia bwobonda wa chia mbogita obando witnesses kana sources baikiaria abare DCI headquarters ibameneretie anene mtugwitwa Moha urokuthwanirwa urokurwo biuria urarombe tukithira kiuro biuria DCI akwa mathaka thomba director wa DCI wijikene ya Mohamed Amin na nende gwitwika urokomba kwithira kethira bakawatikana na kethira kukamenyekana kauma ibethirite abakiringithanwa kana ibethirite bagikia ndawa chia mbogita bakethira bakiyukirwa itagaria ria kiwatho. Page 8 ya ngatheti ya The Standard Kalonzo nende gwitwika atiriri kwa kaita kainyuma twinde turona Kalonzo Musyoka yakati kumenya nimbi byongwa akwenda kisiasa turamwita underrated power broker lakini thai nende kidithurano ne 2027 kwina kanya kanene kawe kutwika nwakomba kwithira aimuchindani umunene na Rais Ruto wa kuyuke giti kya president kidithurano tutebya mwaka wa 2027 Kalonzo kurerekana ko kaita kanene ethirite ati kumenyekana rutero rukuruongwa ombete kwithira kirwa makiri siasa chiawe lakini thai nyuma yawe kumira na strategy injero nende kinyarutererwa thirikari na kinyarutererwa opposition yakaba gwitikaniria kama Kalonzo Musyoka nowe ombekia kumba kwithira gitwika muchindani umunene wagiti kia president mwakene yo 2027
27 kana kirithro nene atwititebyo 2027 senators page ya 10 karatasi ni The Standard maseneta na kinyanga bana iba kuonekana yaka abatitanitie njire imwe nontu bwa counties kana nontu mathina ile kumba kwithira ya kirumira makaunti kwina mpangaratano kana kwina watu kanga katikati kauchore bwa senators na kinyanga vanas na bone nyuma ya legislators uraba bakwithira the controller of budget na kinya auditor general na central bank kumba kwithira bakiana access kiri unauthorized kumba kwithira chikio paritwa ni county government page 10 bando ya ngatheti ya The Standard rwangirwa EACC kana the Ethics and Anti-Corruption Commission ibombete kwithira nende bakienda kubwithia uchonkoni bweya aniuntu bwa maratasi ya kithomo ya Tharaka-Nithi Deputy Governor and Ribia anyaga over concerns ile gukwirikana we atombire kwithira akithoma maratasi yawe nende gwitwika ayagwete na njira ira iti agirika na njira itibui nende na kuririkana ati wenka akikwina atungire bangi kathumba baraba komba kwithira bakibwithirwa uchukuni kenda kumenya maratasi yo ya mathomo ina bombere kwithira bakithoma na yabo na bayonere atia betekira mbe kwithira nkino kukani ningichokera nichokere na ngatheti ya The Daily Nation kenda kumenya ndono nkuruki ila chingatheti ne ya The Daily Nation lakini kire cartoon akangatheti ya The Standard no kuona ukona kwina nchamba igiri ngwitike nukomba kwithira ukiona cartoon ka akainga detine ya The Standard akwina bawaachia baile banene awiguru baretwa state award nominees nukutikana igoro inda kuthomere rumwe gwitwika kwina tongeria baraba komba kwithira agutwika bakae wabiewa kana bakani recognized abari mashunja untuburabura tumatu kwatire they are not our heroes kwina antu bange babwithiti mantu yabatande gurune babati komba kwithira bakie wachie wabiu bya gutwika kana ati wabiu bya gutwika mashunja lakini baraba kunekera biewa bika na baraba kwa recognized utingwi bedrite bakiru aunende kwina state award nominees enchambe mwe kana matete karatasi kagwetwa public funds na rutere rogi nyaungi aina karatasi kandiki public funds lakini ndenende au ni Mukenya wa kawaida ari Mukenya wa kawaida ni aretwa Spite award nominees ananende webira ileti akirira aneke thati akia tax burden kana bora Mukenya wa kawaida akomba kwithira kinyelwa na kuria tax na mathina kathumba iraja rumirite ndiguru yetu ya Kenya nchokerete na ngatheti ya The Daily Nation ugaita kuraya na ntuthaye kwere mbere kilokite ndeka 53 Kuma kongone kamero ni kuonekene inya nguhataniro na kuthegea Jumamosi eji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwira nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okirigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ni ubioneki bya kagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakurukirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogo chioka
Mchakera renge botegeriwe Meru TV na ngatheti ya The Daily Nation. Bone bothio abwa ngatheti ya The Daily Nation kwina mbicha ya Gideon Moi awete Mike athekete mno na kwina mbicha enge ya president wetu wa Nthiguru Rais William Ruto amutegete na ritho ria rutere kuririkana igoro ibarethere bagi kaka mucemanio akaranga thetine ya The Daily Nation page 5 kauto eleza boya kamucemanio ka karari kambi. Page 1 yanga page 2 yanga theti ya The Daily Nation kwena murui kuma nterechi ya Mombasa uranende ombete kwithira aigatigati ko chinda Guinness Glory kana gikombe akia Guinness dikera ruono kwena nchamba kumenyekana ya Yusuf Ali Garan urone wa miaka 31 na imurui wibata okuma nterechi ya Mombasa nende nethrete akienda guchinda mno Guinness World Record irayombere kwithira ikiunwa ni mtu kumenyekana ya Ricky Lampkin on the Nthiguru ya US mwakeni 2018 araombere kwithira akirua kwa mathaa 68 na ndeka 30 na sekondi imwe yani ombere kwithira akirua ate kunoka ate kumama ate wike mirukie urauwa nende ankunde tulitomo kinchokere apana for 68 good hours 30 minutes na 1 second euni record ndayo mbere kwithira ikiuno ni mtu gwitwa Ricky Lampkin okuma Nthiguru cha US mwakene 2018 euni record asetre akwena njamba inyo ya kuma Mombasa wawitwa Ali Garan nethrete akierania mno akwenda kuna record yeu dikera nendi tariki 7 twaritwe tariki yana tariki 7 necho cha mweri yutri ya Oktoba mwakeno yutri yo 2025 nchamba kuma ntere cha Mombasa na rombere kwithira akiuna record nyuma yawe kurua kwa mathaa 100 hours of continuous cooking. Good morning. 100 hours 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, ate weta break, ate kunoka, akirua haki, inyankorubia ararua ante menya, lakini bua ararua ugali, aeka, karua bi, 400 hours. Nende na rombere kwithira akiuna record, iyo mbere kwithira igi kwa mwakeni yo 2018. Imagine kuma 2018 mwaka 2025, iuni miaka kathomba, ote mtu ongeoneka okuna record, lakini nende nchamba gwitwa Yusuf Ali Garan, na rombere kwithira akiuna record, na nende kiro yukune ariraba Kipchoge Eliud bombete kwithira abagi kwa urane mu matuki wetu ari nkuma kwina mantu amaingi muno yakubwira Nthiguru ne mutegeri wa Meru TV kenda uba kwithira ugitana mbere na gwetwika nchamba ite kathomerete mantu ya urui ari imantu ethirite akirutana wengwa. Page 3 ya ngatheti ya The Daily Nation kwina ruono rwa nchamba yombete kwithira ikiwatwa na nchamba egwati awe ataichi ekaitete kuwatwa aombere kwithira akiuma ntere cha Nairobi eta guchwa uturo buboya ira twita Green Pastures na ara uramu ankene na nende untubara mbere kwithira aboke mutuma aingilwa aichithira aingili antere cha Nthiguru ya Libya akiorawa na kinya Korea kwewa abia Korea across East Africa akwena mtu kumenyekana ya Mr. Khalid Mohamed urani umwe wa antu magana bara umete Nthiguru ne chia Kenya na Kenya Nthiguru ingi bara mbete kwithira bakiwatwa utae Nthiguru ne ire ingi na bakithira bakiegwa thina nende for undikined mtu gwitwa Khalid ombere kwithira akiuma kwao enaita ntere cha Nairobi ni wakuma Nthiguru ya Somalia oba kwithira akiuma kwao neta ntere cha Nairobi kumba kwithira gicho akabugate kawe kantuku arako kwirikana ari na electronics arutango ele kirinduka ya electronic shop araura Nairobi City Business District kana CBD akiona tuvecha tunini tu atokumba kwithira akiwatila na kugwatila njewe kana family kwao kaitene kamwara muntu bubethera bobomo gwatwi
ikanyeremo na kuringire inadhimu akamwira na mutumire mbecha chekuria nyumba omba kwethira akiaraniria na antu barabara na ibona bo mitandaone na ithira akiona kanya kana ithira akiona guntu ko gwita green pastures ikanara wona kwena nyanki inje ya ugeta itakenda at least omba kwethira kinyo kiumba akuirwa mira mweri wa 5 mwaka eno yoture 2025 no mbere kwethira ikana nthi na utwetwa ria kwethira nende akiumara nthiguru ne chiome akenda chenchi oturo bwawe no turo bwanjewe airi anarete akomba kwithira akiona tubecha atutweya nomba kwithira akipack bag yewe akunja nguchia we na aita Mei kana mweri wa 5 tariki 18 2025 iuni ontuko ombere kwithira akiuma kwa we Nairobi na aita Kirimbundend South Africa Sudan bus ara kuringana na nende ombere kwithira agitia airantu boba kwa omuchie awe akumba kwithira akiona kangwiga keya na iko etite akwithira akiruta euteme ayo kwa enduni miario ya mutanoina ukumenyekana ya yawe Imram akiaraniria na ngatheti ya The Daily Nation unio miario iranchamba yombere kwithira ikibera lakini nende weeks later nyuma yawe kumba kwithira akiuma thigurune ya Kenya na aitire na arakira aiweta arakira kaita katea nona iro thimu ya mutanoina ya ringirwe kana aringirwe thimu imutonoina na thimu ero mbere kwithira kiringirwa akiailia ki screen yawe yari international number menye ndiro ringera mtu thimu ni kuona kia namba ine akuma ntere iriku untu bura bwa muriaririe ni yari ya kuma ya itari ya kuma South Sudan na ara mutanoina watukite ino wetite kuona kan green pasture kana inone tekangwe yari ya kuma thigurune ya Libya aiwete kana mbera mtura aririe ni mutanoina nende mutanoina aririe na kayo kagotetema na kinya kayo kaina ubwa amwirire atiri awe nande ainterecha Libya na narare kaingeli na untubura bakubithiro nawi ikora wa na kinya gwatobye kuria na bakabura itirimire ngurune cha Libya bo atemenya untubura bwatumire nende mutanoina weta na mbere na kuendelea kuringa na mbuke na kimenya ni bibyongwa abiombere kwithira abiekarika untubura nende namba batomba kwithira bakiarane lakini okulukira mutandao yo imo niyo bomba kwithira bakiaraniria untubura bagwete muthaka wao utae bethire bakiringa thimu na bete kabakawa bo kenda bakirukire mutanoina no mwanka bethire bakinenkerwa 2 million kenda betekeria kumurukire kana kenda betekeria kumuthaura baritia 2 million na bare makuruta 2 million bakethira bakimura thirikari tukarombe komba kwithira igitonyera antuna kenda utira at least mwana una komba kwithira agichokera nja yo arena thiri nja ya mwiri na kinya ai moyo nukurigana ngikwira runo rwa Gideon Moi na President William Ruto. Gideon Moi ko kaita kara yedrete airutererwa opposition nendre goro gibarekire kamuchemanio na kamuchemane kabarekire betekira nkwere karari kamuchemanio kambi President William Ruto no bete kwithira kyambire rwaria agatigati kawe na chairperson wa kyama gya KANU uranende ni Gideon Moi kendomba kwithira akiuma umara kana areka kuromba giti akiamba ringo senator akirimba election ire chirigire kumba kwithira chibuthika November tariki 27 untubura nende bukwirikana kuringana na ntubara bandre ne bariwa President William Ruto arethera akiaraniria na Gideon Moi amuromba akinyuka kuromba giti ikya senate ikya senator wa Mbaringo akirimba election chirigiri kumba kwithira chikibuthika November 2027 November tariki 27 untubura tumire Gideon Moi na sauti ya Ndibru awe awa atetekeria akomba kwithira aikinyukira gitikino tu President William Ruto arenda Moi urano akiameka KANU akinyukira kenda mtu akiameka UDA thira akiona kanyino no kuromba gitike senator wa Baringo na kiameka UDA aritwa Mr Vincent Chemtei na nende kuririkana Gideon Moi narombere kwithira akiria ukinyukira inde araugere kana unite kinyukira ndumbe tikire mbete mbarie na antu bakiama yakwa
gitikiria ambete mbarie na antu bakiama giakwa akenda tona kithira tugakinyukira kana tutekinyukira. Ndonere chingatheti-ine ichiabata ndonere chingatheti-ine ichiabata ndonere chingatheti-ine The Daily Nation indono kinya imwe cia kumakania sana ndahura ntuko moka mama no giukira nthiguru ya Kenya ni endetwe na kinya wewe ngwa utekomenya bura irombere kwithira ikienda endwa kwina nende Treasury Principal Secretary wa Treasury wijikene ya Daktari Chris Kipto aumete kiongo sana untu bura butumite nende a member aba parliament abathuranwe kana barakara bawa ikurakara no ntu bakomba kwithira bamwetete maita 16 omba kwithira apia kiri committee ya parliament ethira agichokia biuria abiaura nende awe ethirete akiruta ngwino chokia biuria kuungwa mauri aeti ntuko emwe invite emwe yele idatu mwanka 16 chionthe akiri agwita bageta parliament bakarethe bamwetere akare akuya bageta ringi bakarethe bamwetere akare akuya oringi bakarethe bamwetere akare akuya kendo bakwithira gichoke biuria na kuungwa mauri bwa agitengo kiawe Robert kwithira kinenkirwa kanya akakwitira ngui nende kuririkana akwina ntomurume omwe ombete kwithira akiri akana akiwa kana kauti kawe rugono rukaria atiriri ikwethirete kwina akwari na ntomurume omwe barari no chore na mwekuru nende bekugia kana mwekuru bomba kwithira bagitigana na ntomurume unda mwekuru wariwa na kwenda ntomurume omba kwithira akirira kana kawe untu barabo tumeta ntomurume kinyanyume ya mwekuru akomba kwithira akimwikia kwa ntomurume wete kana ka tekakwa na untu kana takagate kakwa oni nkomenya ikurari na ntomurume ongi urabomba kwithira bayigituma ndugo ya wendo na mwekuru rede kana kauti kakwa ikawe ntomurume o aita a fake DNA test na kinya birth certificate fake akiuga nende yete niyo koti ere evidence ya kuonekana ka atikawe lakini kwena chibitari irombete kwithira akiwa niyo ombere kwithira agita na kubwithiria DNA chibitari kuringirwa thimo kana bai kwa contacted bo bawa oten DNA yeu yomba kwithira ikibwithika nende ntomurume ogwetwika abati kwithira akenenkanira embecha chia mwana 280,000 na 500 yuni cho mwekuru akwenda monthly chia upkeep arenda mbecha chia upkeep per month chia 8,500 sawa muheruhia mwekuru muyubite kwithira yukionekana yura intere chia Naivasha mwekuru kuririkana arari wa M-Pesa operator kumantere chia Naivasha urombere kwithira mwiri yawe yukionekana ntuku ya Tuesday akwe na farm kana mundene Yuandalmea kanini yaki kuma barabarene ya Nanyuki Nairobi aiwe untubura mwakira nende chunkoni bukubwitho kenda kumenya igiku kia mwana o kia mwari yo nimbikiombere kwithira gikiumanika na ibao bethire bakimura na kumutaka na no amwenda akwete buni o chunkoni burabuti na bere na kuba kwithira abukibwithwa rikana ankwirire atirikiri gatheti ya The Standard igutwira akwina 95.5 billion ira ni beta irombi kwa miaka kwa mieri 5 nende gatheti-ine ya The Daily Nation netunangirite mbecha ibura chumbete kwithira achikirombarombwa nende kuringana na gatheti ya The Daily Nation iretwira kwina 32.4 million ira chiomba kwithira chikirombwa every hour within 4 months every hour gatigati ka mieri ina oira komba kwithira chirombwa 32.4 million na ni irandu kwamba kwithira rikirombwa na ite miarie kwa indi ni miarie ya cabinet secretary wikene ya John Mbadi urani wa treasury cabinet secretary uradili na mantu ya kigina mwankira nende irandu rirante kuri ya Kenya inero ni irandu ria 12
trillion irandure tukomba kwithira twiririana document ira chombere kwithira chikiate board ki National Assembly October tariki 1 2025 akiri muchemanio yua muthenya afternoon sitting ikionania Aburambe chichombete kwithira chikirombo gwitwika 95.5 billion imbejira chombete kwithira chikirombo kwa katikati ka Mei tariki 1 na August tariki 31 mweri mwaka yoturi yo 2025 breakdown iliuga atiri 23.9 billion imbejira chomba kwithira chikirombo per month 776.6 million imbejira chomba kwithira chikirombo per day na 533,321 imbecha irachomba kwethera chikirombwa per minute, yani per month 23.9 billion icho mbecha irachomba kwethera chirombwa omweri. Okay, ontuko chiomba kwethera chikirombwa 776.6 million okupa per month in billion per day is 776.6 million per minute raika imweu 60 seconds 539,321 per minute. Minute ni ndeka 60. Tumba kuza turombete randura ngiri mana 5 ya 39 mana jadatu ya 41 na per second ting ka second kau tumba kuza turombete ngiri nyanya mana kenda ya 88 per second within the period of 4 months. Kenda tuba kwenda total lap akiri 95.5 billion ila twirirwe nicho turomba roughly kimeriena kana meri 5 icho mbeche tumba kwithira atukiromba tha ituretwe ni randura 12 trillion kethiro te wichie ukomba kwithira kimenya na ibange ni atia chikomba kwithira achikiriwa atomerwa makanisa kuririkana nende bae tomeri iratuwa we preach wine and drink water mantera atomere ba tomeria teyo bakubwithia barirwa atomeria ba tomeria nchobi kana ba tomeria water bakiunya wine. Anyway ikilo getendeka 11 kenyuma ethelitero kiri kumba kwithira achiro amambete kirombe kwithira angichwana engichwana na cartoon akangatheti ya The Daily Nation na page 14 ina rono rwa strike ya arimu lecturers rumbete kwithira rugite na mbere aragukwirikiro gukethira akwina karwari katika thirikari na lecturers bona kethira bagetekiria kuria mbecha cio bachoka chukuru. Cartoon kangatheti ya The Standard tiko ya The Daily Nation tiko kau kariuga atiri we are the opposition within opposition. Gikundi kenge kina wa presidential candidate Matiang'i, Karua, Kalonzo na Rigathi batwe aregani na thirikari na tuwe thirikari-ini turaregani na thirikari na tuwe thirikari-ini. Hello aitiba kauga wa presidential candidate ni Matiang'i, Karua, Kalonzo na Rigathi au no tukomba ko twichala no agatuika president wa Nthiguru kirithura no ni twitite gilokete ndeka 14 kenyuma thele chero kiri komba kwithira chiro amebitikire no kyanini kisha baadaye ankomba kwithira ngichokera na gichunji kingi kya Meru TV rukiri na ibwa yana tubo tuthiatira akimitando yetu ya ukinyanire Facebook, YouTube na kinyo tuthiatira kire signet na pang Meru TV ugeta kwa yana twinchokerete.